Walang Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. pinangarap. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayan. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pinapalabas, tinungpa ni Tata Fred ni Mary Rose gapoy ti panagsikog na itiagdan asawa na. Bimalat ni Ria taamken na nga amangan numaragreg ti sikog ti kabsat na. Iti paragmaymay sana, impapas ni Mary Rose tinagsangit, taadda palimod iti panagsikog na, adi na kayat amamuan ti pamilya na. Napingat ni Albert iti paragdaton na, kat inkari na nga ibilang na anagtawd kan kuwana ti sikog na. Binalakadan ni Tata Fred asan kumangag darasudos no saan na akapkap na kan ti desisyon na. Limabas ti tawen, sakbay nga inaklon na ritoy, agingga iti nagkasarda. Saan aninamnaman ni Albert ti panaypakada ni Mary Rose iti panagabrod na. Naglabas dagiti tawen, balasangan ni Hani. Ita papagayam, denggan niyo tituloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. Mawaw iti pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Deep within, forever in my heart. Masurong na kita di dyan, maestrami. Nagladaw kit din na pinalubusan na kami nga gawid. Ung tandak tumalan dantiriya kan Lolo Fred no apa nasip nga tanang ka nagawid. Honey, mabit lang. Sino di? Ni Dave. Nagkawit ka ka din. Mapantapag merinda. Sana ka mabisin. Kan sumip ngatan. Ung tandak tumalan dantiriya kan Lolo Fred. Sakti makamu kadakwada. Ammo ni daddy ida. Amom. Idi makarak iti dahi ito apagadalan. Nakurso na daan ka aragos. Ubingak pa iti day tabanag, Dave. Awan panggap kong agpaharam. Agadalak pa'y. Mabalinda mo't latat ti agayin ayat. Uray agad adal ta. Uray pa'y kasartan ka. Baknang kami. Kabalanda ka apagadalan. Uy, at na tsak kayat day tangay bagbagam. Adaywan kan. Sige panawan kan. Umayak tot pa siya ribalayuan niya. San mo nga aramidan day ta? Maung tanak lakit ni kad antiriya kan Lolo Fred. Ura aday di abroad ni Mama. Makadanon day ta kan kuana. At da kaya may jabrod ni mamang mo. Agsarsarita tamot lang. Mapantakit din nagmerinda. Ay, agawid akon. Gitangkan.
lawas ni Hani. May bagay ti kinapudaw na. San ang babalay na dagtin nagkanyak? Nakawit ak pailangan. Ori tado ti ornong ni daddy nga arak. Pagpatulad. Talaga apa siyarak. Makamun nagunget agiti kabalay na. Pipiyang ko. Padasan na timang pabain kanyak takibura kita. Ino ipulong ko idak hindi dari. Ado ti amu na polis. Kan agayim damay kini mayor. Apay nga itakalaang, Hani. Sa balin samat tandar aramidam. Nagladaw ti maestrami anang palubos kata kami. Amangan no agpapaaram kamatang. Ah, Imbabain na kami ni mamang mo idinagsiko kabalasang. Kerja kayat nga ramid ang batay ta. Lolo Fred, Andrea, mamati kayo kumakanya. Urag damag kayong tuyes kulan. Agalwad ka kanyak. Makaamu ka kin ni mamang mo nga agsungbat no damading aramidam. Kasta kayo mo. Awan ti mga ipatpatag kanya. Kat apay nagsangit ka. Kaguram kit din ti may suro. Ala, ingka kiti agsukatan. Tatulungan nakagluto ti pangrabyan tayo. Galang sangpat ko pailaan. Napanak pailang amin ititalon kalpasan ti panaggapok iti trabaho. Nagkagat kalakat nga minan. Napatag kanyak dagiti talon ko. Tatawid ko kadagiti dadakkel ko. Sigaman nga min. Tsak naman na mapanunot mo ti agaplay ti pagtrabahoam. Sayang ti inadal ko. No saan ko nga aramatan, Mayros. Kan bareng umanugot kan iti nabayagan nga bagbagakin ka. Agawid kan. Ladingitek. Saan to ang mapasamak dayta? Planok nga ipagnati ayo dito'y abroad. Saan ko akaya ti agnat iti abroad. Napnag akon iti panagbiag ko. Ibagbagam ka ding ambisyosak. Diyak panggap ti mangsaer iti riknam. Nabayag kan dita abroad. Manupay lang ti taon ni Hani kan junior ta idi. Namin ano kala ang nagbakasyon. Di ka pa'y nagawid, idi nagturpos iti elementarya ti balasang mo. Anya ter aramidam dita kwartum, Hani. Inka man lukatan tiri daw. Siya kon. Abangan ni kumpadre Vidal na ita. Inururay ko itay malam. San matadimtang. Naimbaga rabiyo, lolo. Nagda ka din ni Hani. Sino ka kadi? Anya ti baga mi di abo ko. Siyak ni Dave. Nubiyak ni Hani. Nagtulag kami. Iti pa ng pasyar ko yung kuwana. Sigurado ang laang di bagbagam lalaki. Ria! Ayabang man ni Hani. Hani ka no! Ulidag siga ang tutubo. Saan ka ngagparpar mo? Nakainom ka ba'y? Manupay latawan mo, bartag kan. Girl, I need you. I need your love. Ape, asaan da kapag siya ng tiriya? Lolo Fred. Kasano ko mga da relasyon mi ti day ti ative? Katitailangan nagamamu kami. Da kayon ti makaamu ang makisarita kini Hani, tatang.
Inton umawag ni mamang kada kayo, sigurado nga ipulong dak anteriya. Kaguram nga gibaga iti kabsat ko. Ay, makamu ka man laangan. Ngam no makiasawa ka adi ka pa'y nakaturpos. Saan ka laangan ngagparparang? Uray matayo kon. Anya yata kitang ibagbagam. Ni Ria at ada ng padakalkin ka. Ado ti sakripisyo na kin ka. Amok day ta, lolo. Nagpangasmat ngamin day dyan, Dave. Makitak lang, day dyan pagadalan inton pigat na. Nadlaw ko anabarsak ti loko. Malasan kang harudin ngagsangit. Agsublikan iti kwartom kat maturong kan. Inton bigatan nga ituloy mo na gitar aramidam. Sa paam tulagan, jagring. Anya ti panagkunayo tata. Asino nga tati agsasao iti agpaiso kada Dave kanhani? Nadlaw ko anabartag ni Dave. Napangas ngagsasaw. Napasnag ni Hani iti palawag na. Da kayon to nga rod ti makisaritakin manang meros inton umawag. Sigurado nga agsaludsod day jay. Abay, mabuteng kay ti kabsat mo. Di bagam ti pudno. Makamo ni Mero sa mangusig no asinot nagsasaw iti pudno. Isupay kit din daytoy umawawag. Anya nga rod ti ibaga kita. Sung batam. Mga nuda kayo pa'y ngagkabsat nagsindungbat. Amumutan. Hello, manang Mayros. Naimbag ta si Riring kayo pa'y Ria. Awawagak ni Haningam sa nakasungsong batan. Amangan numat maturugan manang. Inton bigat laangan nga umawag ka. Uray sakit mga tukturog akon. Awan pa'y ganas nga umawag kada kayo. Sige, bye. Apay nga bin baga mamakaturugan. Nakagura lakad garunan di kabsat mo. Pasensya ka no san kayo nasumbatan itay. Napanunot ka siya klangan ti mangawag kada kayo. Masurunak iti dayjay Aria. Mapilpilitan kit din ang makisarita kanyak. Panagkunag at dalakit di problema na. Mama, amok ama-amuan yung tumad lang daytoy. Iso siya kung timang ibaga kada kayo. Kung nagtupay kat. Anya dayjay. Imay nagpasyar ni Dave, mamang. Imbaga nakit din kada lolo ka ng tianobya na kano. Kat, ang mga nuwag pa'y sumat ngamin. Itay lang nga nagamamu kami. Pasyaran na kano. Kat dayjay matan timbaga na kin ni lolo. Ito na ang araw na Naimbaga bigat mo, sweetheart. Oh, napuyatang kan samet. Nagpangas ka matan? Gapukan ka. Inong tanak ni mamang idi mawag idi rabi eh. Ha? Napilitan na ka na ipod no kan kuana. Gaputay bagam kin ni lolo kan anti anobya na. Amok ama-amuan ng tumat lang. Oh, iti da ito yung kinagwabok. Imposible. Asan na ka magustuhan? Saan ka akayat? Gapoy tinaramid mo. Saan ka na makasidagpay kanyak? Oh, para makita. Ibagak to kini daddy. Ako yogan nagtipulis amang pasyarkin ka. Pangas ka talaga? Kaduan na katipulis? Ngam, itulod na kay ti pagbaludan. Ha? Panawan ka manlangan? Oo, di naksursurutan ha? Kunam nga ta, Jack, maiturag ti mang tungpakan ka. Girl, I need you. I need your love. Nagkapo ni Hani ije balay tata.
nagsangsangit na nagistorya kanyak. Masakit man ang tinakam na kinimiros. Nagipulong lakit dikin ka. Kas jayan. Sana kanumot anubyo ni Dave. Idi kalman kanulaeng anagam amuda. Amok ti ama ni Dave. Napangasa kaskin ni Dave. Barumbado pa ikit di dayjay. Delikado nga ron lihan ni Kengwana. Numuna tayong pangtana pagsasawan na dadya alalaki. Syaktun ti makamo iti dayta tata. Jak ipalubos nga dada ka sa mapasama kinihani. Tila ang kidawak kada kayo. Kasapulan ni Hani ti pan nakaawat ken panangipatag. Pinagsasawak ni David ay nagkita kami di pagadalan ng tiriya. Saan to na makasidagday di kanyak? Ngam lalaki dayjay. Ang mga nabastusan na ka. Sana ka mabutang anti. Gapukan ko na. Naung tanakin ni mamang. Awan timpul-pulong ko kin Manang Mayros. Amok ti ugali ti kabsat ko, Hani. Jak kayat ti may ramraman. Amok amamuan ng tumat lang anti. Iso siya kung tinangibagakan ko na. Nagsangit ak. Saan amamati kanya? Nagsarita da kanumatan kin ni Manong Albert. Iso nga awanin ti problema iti dayta abanag. Naimpagpay ni Papang. Urisan nga iso tipod nung amak. Ngam ni mamang. Abangan wag sangit ka manan. Denggam ti baga ka po. San mo abas-bastusan ni Dave? Kasaritam lang iti nasayat. Naluko ka no ti amaday jay. Basta, saan to na makasidagpay kanyak dayjay, lolo? Nasayat. No san nakamasidgan. Ngam no kas pangarigan lang dasan mo na maliklikan. Iswasaya atem laeng di makisarita kenwana. Mailiw kan sa launay kanyak, Albert. Kaano lang nga nagsarita ta? No kumang minagbakasyon ka. Ay, dayta ka di man ang tipagsaritaan ta. Mailiw launa yan dagiti anak taken ka. Uray siyak. Ib-ib turak ti iliw ko. Agsak-sakripisyo ak para iti masakbayan da. Ni Hani ti kayat ko pagsaritaan ta. Awanan ti problema kinkwana. Siyak ti makaamukin ko na. May panggap kini Dave. Amok ti amana. Kasaritak to. Mga numay sagmak ka gapo iti anak ko. Anak ko mo't ni Hani. Agyam anak launay kan ka. Sa anak ang nagbidot iti pangadeng anak ikasarkan ka. Sapay ko mata maaw-awatan na. Talaga nga nasubsublan ang lihan eh. Anda imbalaan na. Ako tatang. Suplada ak kadagiti agar-aram kanyak. Awang ka rin panggap mo ang makiasawa pa'y. Saan pa'y analadaw ti amin? Nasaya nuadaan kay tibukod a pamilya. Ay na, saan aday tati pagsaritaan tayo tatang? Nunay kari agasat ko pa iti maasawaan. Dumteng to day ta iti umno a panawan. Narigat nagdardarasudos. Malagip ko kaya mo sa kapsad mo. Nabayagan ni Yabrod. Ngun nga rod tatang. Uray saan ko man ang nag-abrod. Dahil nga tati nakapanunutan ni Manong Albor. Di agsapol iti pagtrabahoan na. Ada plano ni Manang Mayros nga alaan na ti pamilyanay di abroad.
Kasaritak manan ni Mamang Moy di rabe eh. Siya ko na mismo ti imawag kinkuana. Awanan ti problema kinkuana. Agyaman ako, nay. Narwama ko na amang ungtan kan kwa na. At dala makita na apiktut ko. Kaguram ka din ni Mamang mo. Saan? Kamisado kong ti ugali na. At dala pauyok kan kwa na. Usapay kumata agawid inton magturpusak iti high school. Siyakto ti makisarita kinkuana may panggap iti dayta abanag. Plano na ka na umat nga alain na tayo iti abroad. Awan ti plano nga agnad iti abroad. Kasaritak to anang saya at ni Mamang mo. Tapno agawid laangan. Wen gayam, nakasarita kon ti ama ni Dave. Awanan ti problema pa'y kinkuana. Agyaman naglaunay ka na kayo. Sapay lang ko maanta saan na kon asingaan ni Dave. Tapno saan ako na maungtan. Manipod iti pinagsasawak ni Dave. Saan na kon nga nasitgan pa'y. Nagbutang nga ta? Amang ano na damag na natang sita. Kasla siming patmatan. Saan ang mabalingag para magkankwana? Ungtan nagtumanan ni Mamang. Saan talaga magtakayat ko ti makadal? Ngam, sa anak to nga gabro dakas kankwana. Honey, Ah, honey. ni Dave, nakita nakpelete makisarsarita kadatara. Nagaliston. Sorry ah. Pakawanan na kiti naramid ko iti. Inong tanak ni daddy. Agam amu dagayam kan papang mo. Ang pudno ka di. Ngagsyuman laang kin ka. Kunak matasaan nakton nga sitgan. Maong tanak tumanan gapukan ka. Maawatam. Girl, I need you. I need your love. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwaya na dinggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapoluan. Mawaw iti pamatay. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayaya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo. Number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Within, forever in my heart. Amuyo kadi nga ijay India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. Iti survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti nga to abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulagda. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan maibilang nga major tropical lakes iti Southeastern Asia taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos ti panagbiag ti may sa tao mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Segun pa iti eksperto iti dito panagadal no madanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano
man, saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! Ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusag. Sugat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. No masugat ti puso, ket salmukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, addan ni Bernadette iti pagadalan nga maburburjaan paylaeng no apay asaan akayat ni Rosano amangeg ti nagsaritaan da may panggap iti pamilya ni Brian. Ad-adda anagatap met ni Mrs. Salva nga adda ilimlimod ni Attorney Flores. Idi nawagan daytoy tapno saan kumaamaamuan ni Maureen ti may panggap kadagiti negosyo ni Laura. Inawis ni Brian ni Bernadette a kumuyog kadakwada ni Laura ngagpasyar. Nagsindong batmet da Rosano ken Maureen gapo iti panang bagbaga daytoy nga isardengnan ti aginom ken agsugal. Ket uray idi kasarsaritan ni Maureen ni Miles iti cellphone na makapungpungtot paylaeng. Naingato na ti boses na idi nakibiyang ni Attorney Flores. At itagagayem, adtuyon ti tuloy ti nobela na paulwan. Sugat ti puso. Nangngag ko ti panagsinong batyo kini Maureen. Naimbag na nakapagtepelak. Mama, bayandak lang amang pasardeng iti asawa kiti panagsugal na. No, kabaalam. Awan gaya. Napanan ni Bernadette. Saan nyo kada nakita ti panangsuko ni Brian ken kuana? Aging ga ita. San tayo pa'y anam-amo ti ina ni Brian. Iso akasaritak to ni Bernadette nga ipasango ni Brian ti inana. Kalat ang nalagi Pureta. Uray ti ina ni Brian. Iramaraman nyo matan a pagpupungtotan. Saan aya akarbangan tayo ang mga mo iti si bubukol a kinatao ni Brian? Noan niya at talaga tinagtaudan na a pamilya? Sigun ka ni Brian, nagtaon iti nakurapay ti inana. Ngem iti nagabroad, nakasara iti Amerikano ang asawa ken kuana. Naggasat matan ti inaday jay a Brian. No nagtalinad ko maanakurapay ti inana. Saan nyo laki niya magusto ni Brian para ka ni Bernadette? Nabayagan nga agayan ayat dakin ni Bernadette. Panawad matan am mo tayo ti inana. Ang mabit lang. Anya man ang tinalagipyo, Mama. Ni Laura. No dayjay anorman kat dami laeng ni Laura. Saan aya anabayag ang nagtrabaho ni Norman ni Amerika? Kaya't nasawan, Amerikano ti asawa ni Laura. Ay,
Awagak man ni Floro. Hello. Nagbayag ka lakit din na sumumbat abalayan. Saan nagsamot ka na kaya kasarita? Apay kumasan. Awagak ko man ni Maureen. Saan aya nagkapudita? Makapungpung to tapimanaw. Gapo iti panang dilaw ko iti panagsugsugal na balayan. Dahil ti pamanagnak asan ko akanunungan ti madingar aramidan na. Saan aday tati kaya't ko pagsaritaan ta abalayan? Nasaysayaan no kita ta. Sige. Awagak pa nga muna ni Maureen, abalayan. Panagkunak. Saan na makaliklik ni Laura kada Maureen kan mama? Umanugot nga ta ang makipagkita kadakwada. No makasaritak la ko man ni Laura. Kadwa ni Bernadette itaida ka ni Brian. Anyan tunga tatikunan ni Laura. May saak at akrot. Sa may sa. Kaya't ni Laura aliklikan ti panagsarita mi. Amangan no, ada kayat mo agatangan, Brian. Ada ka din nalipatam? Barang ada pa'y makita kinton madamdama. O, anya Bernadette? Kumita ka mataniti kayat mo agatangan, Bernadette. Sige lang, Tita Laura. Kayat mo ka diti sumurot kada kami ka ni Brian, into nagawid kami. Wano, agpasyar kayong tupay lang ka ni Brian. Agpasyar kami tupay lang kini Bernadette, mami. Uwan gayam. Nung atagpasyar ta ijay biyude. Mabalin, marabyan tanton nga gawin. Amangan no sa pulan kit di dagiti dadakkel na, Brian. Pinanawan kayo lang arudan ni Taytad. Inawagan dakpay lang. Ape Sa dino ay adayan mo, Maureen. Addaak dito'y mall or urayak ni Miles. Ang mga nagdiritso kami pa iti resort hotel iti Pagora. Kay bagbagag langit ay, kano ka tingagnakam ka, Maureen? Dad, dahi tati kagurgurak kada kayo. Kasla nakalinlintag kayo launay. Urayim ka di ba, yata kasti bunga, ti panagsugsugal mo? Makauma deng ganda kitang ibagbagayo. Ang mga najakton agparangpay kada kayo. Ada ni Miles, Dad. Saan na matakaduan ni Norman? Kaya't kong iti restaurant iti hotel ti pagkitaan ta abalayan. Na ululimag. Tsak lamaanusan ti agururay iti restaurant iti mall. Nabayagan da iti hotelyo. Ngam adulat ta ti agchichikin. Uwan, kaaduan dagiti mangmangan dito yung restaurant kat naka-check-in iti hotel. Daytoy ti kabayagan a negosyo mi, kan makuna kabukbukudan na. Ti hardware yu idi. Adamot lang iti mall. Adda kayat ko adamagan pa'y ka, may panggap kini Laura abalayan.
Dimot ni Norman kat nabayag ang nagtrabaho ija Amerika. Dahil tatin amo ni Norman iti bagina kanyak. Kat ni Norman, empleyado laang ti asawa ni Laura. Amerikano kadi ti asawa ni Laura. Dahil tatisan ko nga mo apalayan. Awan ngagbayso. Anyay tayong dapilido ni Laura. Malagip ko kiti apalayan. San mo ka di madlang imbaga kini Maureen ti may papankin ni Laura? Si kati nakaduktal iti dayta abalayan. Si kamet laeng timang ibaga iti bukod mo nga anak. Malimtungatan asumang peta Brian ken Laura. Ijay mo siguron amangal daw da. Naawan la kumadagiti agtrab-trabaho. Mabalin na napanak kumapailang ijay talo. Oresan pa ita. Adu pa'y tinasken nga si kaswek. Ada maangay apasken intun bigat. Tas ang ilyan ni Laura dagiti karo bami. Tapno awan kano, ti makunada ken kuana. Mangal daw tayo pa, sakbay nga ituloy tayo ti ag shopping. Ang mga danton mapili ni Bernadette. Naragsak ako, nakadwa kayo nagpasyar, Tita Laura. Ita lang nga makadwa kayo nagpasyar. Nakaragragsak kayo gaya makakuykuyog. Rumbang lang aparagsakan tayo ti bagbagi tayo. Amoyo, Tita. Narignak kada kayo ti pamatag iti may sangay na. Rumbang laang ati maysa nga ina, iparik na ti pamatag na iti anak na. Ang mga noodag sangit iti dayta akin na seryoso ti panagsarita yo. Adu ka di pa iti kayat yung agatangan? Awan mo ti unak. Agpasyar kami kumapay kini Bernadette. Ang mga kaya ti sumurot mami. Agawid aktulaangan. Adu pa'y tinaskan nga si kaswag ije balay. Syakton ti mangyawid amin aginatgatang tayo. Aywan gayam. Adapaskan ama angay ije balay inton bigat. Umay kayon to. Diyak maten masurutan din nagturungan ni Miles. Panawak sa latan. Oray ta naalak maten ti kwarta kan kuana. Mapit man lang. Ta Brian kan Bernadette ti masabat ko. Mami? Agkikita tayo gayam dito imol, Tita Maureen. Kita am lang agpaiso. Kasla nagtutulag tayo anya. Asino ti kadwayo, Mami? Ni Miles. Dayjay kaya man. Okay, panawan kayo pa'y. Kaslaawan anyaman na ti pan nakakita ni Mami kanyak. Abay nga tangawan ti mariknak kapamatagkan ko na. Naimbag pa'y ni Tita Laura. Nukadwak ko madabrayan ken Bernadette itay. Nagkita kami kumamanen kini Maureen. Naduktalan na ko mga anak ko ni Brian. May saka matadim tayong Laura. Ayan ni Brian. Nagsisina kami ijay mall, tatang. Napanda ka nung nagpasyar. Nagarupay mat nga ro dagito'y ginatang nyo. At tulungan ka lang namang magkat ka ito. Agyaman naktatang.
Amuyo ka din no asino tinakita kay Jaymol? Ni Maureen, kinasarita na pa'y da Brian kan Bernadette. Ne, ekit, naimbagman, tasaan kayo ang nagkita? Wow, nagpintasan ti buya dito'y beauty. Naglang to ti kakaykaywan di tababa. Kun makita ti mangliwang-liwang ataaw. Brian, Apay ngagsangsangit ka, Bernadette. Nakaragrag sa kaklakit din. pasensya ka lang man ha. Tsak malaptan dirik na. Nadlaw mo mat nga ta, kaslawan bibiyang ni mami kanya kiti nagkikita tayo Jimol. Saan ka ngagliday? Oh, dahito ti panyo. Pagpunas mo itiluham. Naimbag pa din iti Tita Laura. Maragtak ti panang ipatig na kanyag. Ulit, pasensya ka lang kuman. Darabyan kasi mangpat, Bernadette. Talagang impapas yung tinagpasyara. Apa yan, naliday ka? Nakadanon kami kini Brian na nagpasyari di Beautech, Daddy. Iso na Rabiana. Apa yan, makaluluwa ka? Nagsubang kayo kani Brian? Awan pa'y tinagsubangan mi kini Brian. Ni Mami. Apa ni Mami? Nakita mi ni Mami, Jimol. Kamkaslawan na nyaman na ti pa nakakita na kanyak. Naimbag pa'y kini Tita Laura. Mariknak ti pa nang ipatag na kanyak, Daddy. Anak? Naibagak dita kini Brian. Nagasgasat ni Brian, Daddy. Ni Tita Laura lako man tinagbalin nga inak. Oh. Ala. Inkagpulasan. Alpasan na o ginanakan. Wan, Daddy. Naamuna ko man ni Bernadette. No sana ka nagbalin anarukok. Ang mga nunin Laura tinagbalin nga inana. Saan damat ko ma anagayan ayat ka ni Brian? Si ka, Brian. Naliday ka. Imbis ko manaragsak kayo ka ni Bernadette na nagkuyog kayo ang nagpasyar. Nalunag tirik na. Iti pa nakakita. Nagsangsangit ni Bernadette, Mami. Ni Tita Maureen mat ngamin. Kaslasaan ng anak. Talagang awan puso ni Maureen. Ura itibukod na nga anak. Nako napay kiti ni Bernadette. Ada kayo kumalaangan tinagbalin nga inana. Sige, Mami. Inakpay agpalas. Sige. Laura. Namarayak langan ti nagdengeg iti sarita niyo kini Brian. Makaluluamat din. Nagdakalan tinagbaliwan ni Brian, tatang. Nagloko idi. Ita, amunan ti makipagrik na. Dahil ta kadilaeng ti kaslapakalitayang? Akwak. Masyanak ka ni Bernadette, tatang.
Babae pa'y matngarod ti anak da Rosano kan Maureen. No siya kumati akin anak ka ni Bernadette. Ipaay ko kumaamin a pamatagkan ko na. Nagpintas lakit din ti apukok. May bagay launay day takawus mo. Siyempre, napintasan ngayon na, mami. Oh, di malakanyak. Ngam, agure ka. Papanamanan, Bernadette. Di mo ibaga ngagkuyog kayo manan kini Brian. Kat nakita kayo nagkuyog, iti kalman. Inawis na ka dumarahi di paskan edi balay da, mami. Ngam, makimisa kami pa lang. Mga numakiasawa ka din na oras, no kasalang. Mami, ikari kada kayo kada dadi kan lola. Makaturpo sakit pa nagadal ko. Oh, napastusin da ito ya, Maureen. Manaw latan. Barun sakit di da ito ya kawas mo, apok. Wan lola, kagat-gatan ko lang, hindi kalman. Mga nalipat ang mga imbaga kinidadim. Kaya't ko amam-amutiin na ni Brian. Nakatadumatan di tao di ti balayo, Brian. Mabay nagsamat na dumanon. Kaaruba mi amin dagita. Awan mo ti sabsabali. Kasta unay nga rin ti panakita da kanya. Napintasan da nga taunay king ka. Adamat gayam da iman kan mian. Nakaragragsak ni Mian. Katday dyan, pay-payapayan nag. Lumanon kayo. Itay pa nga ururay ni Laura kada kayo. Naranaan mi ngamin ti traffic, lolo. Sa nakad-ado ti tao di ta kalsada. Ni Maureen. Hello. Nakaawag ka man. Awan kayo dito'y balayo, Daddy? Adak ditoy. Pimasyarak dito'y busaw. Nagtulag kami nga kinita kini Attorney de la Cruz dito'y balay dakat nakita. At dan sa paska niti balay dalipyo. Dad, nalpas matlangan nga da kay dita. Kaya't ko apaliiwan nyo no adda dita ni Laura. Sige. Tayo balay dati pakaangayan di baskan. Sige, Dad. Bye. Bye. Ni Laura. Oh, isulagid di dayjay. Mabit lang. Da Brian kan Bernadette. Anya ti kadada ditoy. Sanak lang ata nagbidot. Nakapanaw matlangon dagiti sa nga ili, tatang. Ay, makapabanog gayam ti agpaskan. Uwan nga ron. Dagiti nagkusinero langan tinabati. Agiinom kan agpupulutan da di talikod. Pagpakada ka nun ni Bernadette kada kayo, mami, lolo. Manmano ato mabuno akit ipaskan. Nagragsak na kiti tao. Katagyaman kami ta nakaumay ka, Bernadette. Amo ka saan ka anarwam iti kastoy akado ti tao. Sakbay nga itulnog ko ni Bernadette. Ada ka no pa ibagana kada kayo, mami. Tita Laura, adakid daw kanyak ni Lola. Kaya't na kayo kano am-am-am mo. Anya?
Nagan nga ta ni Laura tikid daw ni Mrs. Salva ken ni Bernadette. Gagayem, di uliwayan na denggan titunggal paset tinobela na paulwan. Sugat ti puso. Nobela ka ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bakya, naramid bari po di kayo ti lanuti en kayo ti sanul ken na forma nga da takong na slope sada pinintaan kadagiti flower design. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. At dadagiti areas when no lugar dito'y lubong, iti makapadpadas iti extreme weather akanayon. May kumpara iti sabsabali. Ngem ti anyaman nga panawen at ti estimated at 2,000 thunderstorm ang mapaspasamak iti na dumaduma a lugar iti planeta segun iti data munipod ti National Severe Storms Laboratory. Ti antibiotic nga erythromycin most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kas iti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar, ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar. Awan tinawat ti Pilipinas ket ni Aguilar a royalty. Oh my God! Kay Dan. Makasin! Di na pagaramitan ni Tinagas! Salamat na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibbalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas, tinirgas da dun Placido dagiti mannalon anak ipinatangken kadakwada. Tadi da kayat apanawan ti purok anak kairuaman da, nga uray no di mapon dagiti balbalay da. Gapu iti dayta, napilitan dagiti nauraman arimwar iti purok, ket napanda si mangbay iti balay da anghelo iti kimigaw.
Idi madanon ti bigat. Nagyaman da kada anghelo, iti parang pasangbay da kadakwada. Ket ita, adtoy ti tuloy ti nobela Arapol 1. Naitalimay agura. Kami di pasangbay mo ka na kami dito. Hello. Awanan yaman na. Ta sino kumati ag titinulong no sana da tayo matlang nga kakadwa. Naulpit unay ni Don Placido. Sigurado asaan nan nga ipalubos nga dagsubli kada kayo. Iti sigud aprokyo. Pagindag kami dito kimigaw. Nagsayatan. No mapanunot yung matlangan ti ibagbaga kada kayo. Maawat kayo amin dito kimigaw. Papa, pwede pinagsubli dito yung mansyon dagiti daddo maagwardya tayo. Gabot a pinagbantay ko pa langit da. Iti purog dagiti sikod a katalunan tayo. Tama panunot nga tapay lang, dagiti katalunan tayo abinog takyo, anaw raman. Nga agsubli iti nagulo ken nakiron apurok na. Kaya't ko masigurado nga awanan nagsubli. So nga jay pay lang dagiti pinagbati at tao tayo. Malas at talaga dagiti katalunan tayo, Papa. Tano ka, ano pa nga ibagbagada nga adang ton maipaima kadakwada adaga tayo. Kat isumat ti baligi, apa nagpatalaw tayon kadakwada. Dito'y San Simon. Hello, Manong Goryo. Kumusta kayo anabati dita Santa Ignacia? Anya? Taapaya kas kayla balod ako nam. Anya? Gwardya dolat tati pagserkan kan pagruaran? Kat awan palubusan da arumwar kan sumrek iti porok? Kasta? Sana mabalin na Manong Goryo. Kasano nga ruden dagiti taraken nyo, kan ti panang taripato yo kadagiti mulayo iti taltalon. O sige, bayan nyo. Pagsasaritaan mi ti problema yo, kadagiti kakadwa tayo, ngay mayan simbang bay dito ayan mi. Kakadwa. Hagbalbalinin na kaslabalod dagiti nabati a kakadwa tayo iti Santa Ignacia. Ta saan ka na palubusan dagiti gwardya a makarwarda iti purok. Sana mabalin na paritan dayda arumwara ang hilo. Ada na panunot ko amayat ama aramid kadakwada. Anya day tatatang. Mapantay iti balay da Don Placido. Kat ibaga tayo kenkwana asaan ang may parbeng tar aramiden dagiti tao na karagiti napatbati a residente ti Santa Ignacia. Sigurado, ni Don Placido ti akin nakam itar aramiden ita dagiti gwardya ijay. Kat agsusubang tayo lang, no iso ti kasarita tayo. Sino nga ro ti rumbang ngayon tayo kasarita, Angelo? Para kanyak, nasaysaya at no ni Mayor ti asit kan tayo. Tayo so ti pagpatulungan tayo. Well, magpeso na ito, Angelo. Sayaan pa yung kilo. O sige, no iso ti kunayo. Mapantay nga rod kini Mayor. Tayo so't mangibaga kini Don Placido. Ngay pull out nan dagiti tao na ijay Santa Ignacia. Ay ko, nag-agot-ot isugat ko, senyor. Sige, Bodog. Tumaog ka pa eh. Pangikati ti stress. Oh. Uwan, senyor. Inton may boss tinagyan ti botilya sang-sang munta.
Mapanmunto kitaan dagiti kakadwa tayo. Ije Santa Ignacia, Burog. Ewan, senyor. Chloe! Papa, nangibaunan niyo kiniburog? Imbaon ko ije Santa Ignacia, Purok, dagiti katalunan tayo. Anya man ang timapan na ibagay jay. Mapan nagitaan dagiti tao tayo. Pambaran na mutta namang kumusta. Kadagiti na bat-bati arsidente iti Purok. Agrek-reklamo da kanon, Papa. Gapo iti sana pa ng palubos kadakwada dagiti gwardya arumwar iti Purok. Masapol ngawan pa lang rumrumwar. Tamangan wag CCM dagiti sigod arsidente. Ket makikiddan da asumrek. No adda mapalubusan kadagiti adda ito nagarumwar sa danto sumrek. Wana, kasano nga rodan dagiti dingwan da, Papa? Kandi pa nang taripato da kadagiti mula da iti taltalon. Awan bibiyang ko nga uray matay dagiti dingwan da ken mula da. Basta iso ti pangadeng ko. Ket awan ti mabalay na rumwar kadakwada iti sumag mamano nga aldaw. Ay, Miguel. Handa kay matgayaman anapan ken mayor. Kumusta ti pagnayaw? Awagan to kano ni Mayor ni Don Placido, nanang. Katibaga na. Ngay pull out na nagiti gwardya iti dayjay apro. At no saan nga agtungpal ni Don Placido? Anya ti agdang ni Mayor. Pilaan na kano iti kaso no makipinatangken latan ni Don Placido, nanang. Ngala, sa payla ko magaraw taagbutang ni Don Placido. Takaasimot dagiti nabati a residente iti Santa Ignacia. Agbalbalinda na balawd. Oh. Wan nga rod, nanang. Ay wud kayam ni Angelaw. Sa dino ti ayan na, apay nga awan. Di magas si Jeprok. Takayat na makita. Ken makumusta dagiti kakadwa tayo, nanang. Mayat-mat no di magas. Maamwanta ito kenkwana. No anya ti kasasaad dagiti nabati a pumurok iti Santa Ignacia. Ay, saan mo ang mabalin ti sumurak iti Purok, Angelo? Apaya paritandak. Kayat ko lang nga kumusta na iti kakadwa may ti unag adiyo kayat ida palubusan arumwar. Isot bilin kada kami ni Don Placido. Pagbalinan nyo idan abalod kasta ka di? Ay, awan ti bibiyang mo. Nukas taman bilang Angelo. Basta isot ti bilin kada kami ti amo mi. Makabasol kayo. No diyo palubusan ida arumwar kan sumrag iti Purok. Kan lisyan nyo kit din ti dalan ko ta sumragak. Saan mo nga ipilit ti sumrak? No kayat mo tinasayahan. Magisarsarita ken kan itinasaya at burog. Iso adila mabalin. Pangasim, tapalubusan na ko na sumrag. Noan niya tayo yung baga kita damo. At saanan amabaliw, Angelo. Iso nga, tinasaya at agawid kan. Saanak nga agawid? Aging gajak makita dagiti kakadwami ti unag ti Purok. Saan ko mga agbalin na natangkan ti olom, Angelo? Pumanaw kan kunak. Kunak ajak pumanaw. Aging gajak makasarita ken makita dagiti kakadwami. Ay anak ti karasan. Dahito'y sakit dito urayam tapno pumanaw ka. Unaan kan! Damat baltog mo. Pinaltugam ti dakyan ko. Naibatakon ti baltog ko. Matay ka! Umay ka burog! Ay batanak! Di naklangasan! Ay batanak ang ilaw! Sige! Paltugan dak no isot kayat yo. Ngem siguradwag. Una amatay ito'y pan nakapangulo yo. Saan?
Di kaya agpaputok. May ramraman ang mapaltugan. Nupatayan nyo ng ilo. Di kaya agpaputok. Hello, Mayor. Akapay ngay nawagan dak. Anya ti bagayo. Anya? I-pull out ko nagiti tao kiti purok nagiti katalunak. Patwa panggis. Saan ka makiramraman iti problema mi kadagiti katalunak, Mayor? Anya? Imbay na nagreklamo king ka. Apayasan na siya timayanda. Andrea. Oh, imbagada ng awan maganap dano siya timayanda. Pues, ad-ad ng awan di maganap da iti ay da ka na kayo. Patwa panggis. Balbalagan na kanudyak papanawan dagiti tao kiti Santa Ignacia ket ipila na kiti kaso. Anya? Gapuday tay tibilin ko kadagiti tao ngawan pulos parwarag iti purok. Agilo, kumusta ti daragas mo iti Santa Ignacia? Adasana na saya tapagteng tatang. Anya? Pinaritandak dagiti pasurot ni Don Placido. Nang runa na di aburog. Nung kasta, saan ka nakastrek iti purok anang kumusta ka iti kakadwa tayo? Nakastrek akmat lang. Ngam napaltugak ni burog. Anya? Saan kaya madanagan, ta saan anatay? Tilang takyag na ti pinuntaak. Inunak lang, itay asutan na ti paltog na. Kadag iti kakadwa na, anya tinaramid da. Idinto ta damot amin paltog da. Itay asutan da nagiti paltog da. Ginamatak adagos ni burog, kat pinagbalin ko akalasag. Iso nakastrikak mo't langit ti purok. Kat nakita, ken nakasaritak dagiti kakadwa tayo. Honey, amumet nga tatirigat ti agyan iti pagbaludan. Kat saan lakit di nga agang angaw ni Mayor iti naibaga na ken ka. Pato abanggis. Tigat kinabiyangot ita ti Mayor tayo Agripina. Gapo iti ipapanda Miguel iti opisina na anang ireklamo ken ka. Iso pagawid mo dagiti deploy mo at tao tayo ije Santa Ignacia. Di mo kayat makaswan ka. Diyak pa'y nakadesisyon nita. Kaya't ko makasarita nga umuna ti abogado tayo Agripina. O sige nga Rod, awagam ta kasaritam. Di mo kuman baybayagan. Anghelo Apawg, iti inaramid mo kini Burog, kat kumay kayab-kab lakit day ti pungtot matkeng ka ni Don Placido. Anya ko manukas ta apo. Sarak ama buteng. Yakayat nga at tadakas ama pasamak kan ka Anghelo. Awan po tidakas ama pasamak kanyak apong. Iso adi kay kumamadanagan. Liklikam kumangarod payla ang taagpakita kadagiti ka kontrata yaw. Wala pong. Di kay madanagan. Sa anak mo't amak mapan iti kampo na. Wano iti mansyon ni Don Placido. Oh, Burog. Apa si mangpat kamatan? Ay, kadwak ni Dinong, senyorita. Tayo so tinagmaniho. Sa anak ka makamaniho. Tapay, kan ano tatakyag mo? Imay niyang hilo ije Santa Ignacia, senyorita.
Ket nagbinara ti saritaan mi. Agin ga nagbinunot kami iti paltog ket naunanak. Aniya? Adamatan paltog ni Angelo. Kat nasigsiglat pa yan ngam iti sika pumaltog. Ay, nakatsambala ang senyorita. Ha! Saan ang mabalintay ito nga inaramid ni Angelo? Ay, talaga ajak mapalabas da ito, senyorita. Iso nga, ano pagtumat lang da ijay nga Angelo. Anay ko, naut-ut ti sugat ko, senyor. Pato abanggis. Sana mabalinday to ngay naramid dakin ka. Nang runay tinayang Angelo. Ay, talaga kayat ko abalson, senyor. Patayo kon, nagkita kami pa. Tondo! San nagmanalastugan na kastaburog? Tanasig-siglat medlangem sika? Ay, nakatsambalang, senyor. Into nagimbag risugat mo. Ingkay to birukan. Katibagayo akayat ko akasarita tinalapat. Anya? Saan may apatayan adagos na makita may senyor? Saan? Tamangan nuison tumanan di ba kay baludak? Uwan, kaya't ko ang mabalas iti naramid na kanyak, senyor. Pues, di ka ritem to ititinakyagan no kayat mo. Bastawan mausar patadam, wendo paltog.